Meghalaya State Legal Service Authority mentakas ngi ka khatwei tri nailor kalapan long ya ka program ka bakarpang ban ai jinghikai na ka banta ki nong yalam shnong ki nong yalam thau kum ka wei ka thong ban panchai halor ki an bat ki lat jingyarap na ka liang ka sarkar ha ka bay dei bat ki kam ka an ba ki paj ba ki don kam ka jingyarap na ka sarkar ya ka ne ka program ai jinghikai kabala tip kum ka mediation and community mediation na ka banta ki rangbah shnong bat ki syiem ya kabala penlong habhoi rambong sianari block haribhoi district ha ka ne ka program lai simbenta lang da UTTM sangma MUS officer on special duty ka MSLSA ka kong ai lengkhoi secretary ka DLSA ribhoi district bat kenthup ya ki rangbah shnong lembat ki we de Hamana ki districts kadam ka district legal services authority Kiba head yang pada, kiba haki agent pada dari ka Meghalaya State Legal Services Authority. But kiba head involved what pada dari ka NALSA dari ka national at the national level termasuk Supreme Court. Kiba head hapo ki states kidai ki judges jom ka High Court. Kiba head hapo ki district kidai ki judges jom ka District Court. The Kunka team haki district level kamu district legal services authority we done here district and sessions judge the chairperson we done in secretaries we done in DC we done in SPs we done in the main members Joka district legal services authority he come Joka district legal services authorities and also Unjo anu Meghalaya State Legal Service Authority, kita kan ai cingyaram, yuki beliau, ibamyo Allah, ni beliau benda, buat buat, bantu tidak, dan yasai, yuki bawa rumah jangkir. So in a way, we offer free legal services, free legal help, free legal assistance. Ni ai cingyaram, ibam dan kamar sio, pisang. Haba yadai bagi kam dan biasa buat course. Nanti kita laban rapuh ni la IT ni ya ki kam bagi net jadi shnong kita jadi schools jadi colleges bagi spread awareness bagi ai ke jenis mutu jadi syai syafaki ai di various laws ki kajut juni nata kadang kami ya ujian semua ujian ki boxing cases ujian semua ujian ki criminal cases civil cases di nimla aban Allah nata ada leadership ki saw ki saw leadership ki courts but boleh ni orang ni lebih sah ki beliau ki lebih sah mana kada boleh ki beliau ki teriak bantuan ki courts leadership courts ulang kata yang diminta, pak ada tentu kita beliau dalam jingyarap dalam jingyarap tidak, ni nak district yang ai tidak, dalam kapasio, but jingyarap yang tidak tu asal kita kalau ikut kapis, karena ada most important work the district legal services authority and also the Meghalaya State Legal Services Authority,